Yes sweetheart Makirin. Hekishwa cha sweetheart. Katonda wange. Yononyeta sweetheart no manya. Yo kanta kumanya oliyo. Guno gamba na Amos no chimasa ngo sweetheart tachimanya niraka. Ngo bimba baptece senkaro tumumpamizi go kunyu. Torecha kunyeta sweetheart tumuniyora. Acha sinyoka na beni mango kagwira ro churire. Jesus is Lord. No chimasa ngo tebeki namosi. No jeza okumanyisa ki. Ati ningwiraro yo okasiga ndiyo mugwiraro Kawende mutta. Ora shamo so mumpera kakure nko mibiri kuna mshanzika nawe ngo konywa marwa ogwiraro obyamo mukasasiro ojure myenda bashare ntansana no mugwiraro. Bari hatkare wotar mugwiraro ngambira wono terra wono ndakingambira tere. Nakuramisha gatayinasoga. Yo nakutera kugambira ngo nyenda kureba umwana wanje. Mujoga. Umwana wanje hati nimanya kuzire nani nyenda kumureba. Mujoga basajjamo. Yesu! Ukanyokanye shekere Makirin. Nora nonda kumureba bana. Munonga. Mujoga. Ego mam, nonda kumureba. Ati sweetheart wanje murungi. Arimba. Ogo mwana wo kwenda kureba no manyo kwa kwingana. Apostle we have this. Ati echo no jeza okumanyisa. Apana sweetheart wanje munjo takafeno za kwetegereza kinkumanyisa. Hata mwene sweetheart wanje murungi. Ogo mwana wo kwenda kureba ningo wo kwenda ararwira okamuraguriza. Mujoga basajjamo. Atereka kubuza akabuza kandi akoro sweetheart. Ogo mwana kuyana akura na hikari yeje myaka uramuguriye kona akajwaro nangwa nuka kubaka panti. Ati echo bakujya ngo nkiza kuba ari mwana wanje tinye namukuzire mwe hatinye tinyisha wo mwana ogo ariho ndijo. Ayina hangu wene sweetheart. Echo nche kinabanye nango orabye mu runo rwa woroshongwe rukusharwa mushetembero rwigirira hatu mukozi yeje. Ndaya bananga. Ati wo rwikowe. Yesu! Kogosowe. Jesus is Lord. Runyunguwe. Nabanyenda kugandira ngo obusoro butwara butoko washoyi wabenonywera maruka sino kararo ko mihanda. Hatwa buriyaho cyakuteba wahora hatu wahora ngo wazara. Uganyuma yeni yaki 10 hato bo mwana hato wamteka teka manyobo wazara. Yono teka ngo kuzara no kujure mpare ukajura mukazo ukamta ukabyama nango bo wazara. Yinkubye point. Hata nanyenda kugama ngwifire. Elizo nanda kwihire mwagamisho ninga gakura moro ezenyino zikushongwe zikusheze ezembebe kuryemeneki. Shana mukazi wo kuna kuryo kandi watandike njaye hona shana kusigotebekine urebe bigambe bikurugamo no kujumirana nogeze okumanyisa jyo nanye nango orgo mu Rwanda nyonyenda gukureba umwana wanje ni mwenda kandi nangwa tinkwenda na kumureba cyonka kureka ni mwenda hati nyenda ngo aje abe nanya ture nanya aje shanje abana batahiwe wahurira mukakaziwe tinkwenda hatuga nabaza kukwata mpora hazayi watekateka ngo nubuhoro hata nanyira kugambira ngo mwana oborinka niza kuronda ni mwenda. Mujoga basajjamo. Mbona kasija ko rusha. Bero rusha mironde satkar ko kuromu mparo mutine chogiramu. Katonda wange. Okushango harumuka nko musumarwa inchemu. Harma jezu gona ko kuwabuze bukimwe cyo no kuwabira kashaka guforya wena toine mukanto kucenga wasa kwa no cengera. Mbweni choka unoza kumumpa kangugambira yo karakasa noza kumumpa. Ankole TV hamwe na Simple Styles bakuretera amakuru marungi okurugwa mu kibuga cya Mbara hamwe na Western Uganda hari wo mushija orukwenda kujwaro okarebekaje buzima abantu bakakwatamwa aba Simple Styles bakujya ngo bire style zone enungi ezirya murembe oriyo mwana wishomero omweshongozi radio presenter DJ na buri muntu weno kwenda kujwara buzima omuntu yakureba akagira ati wow ijo tshangadu karitu erikushangwara musime mukama akei second floor room number F60 ijo jwaro rebekeje niyo rukumanye cyo rutereza Ankole TV kore to the world Simple Styles ever steady no moyaye ngogo mwana na shishe sete